Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yeki ondel-ondel yang cantik jeliti. Teman-teman, tadi sore teman-teman Aye ketemu banyak ondel-ondel ame badut tadi joget tiktokan di pinggir danau. Wih, seru benar teman-teman. Pasti penasaran kan? Cus lihat aja Nyoni videonya. Hehehe. Teman-teman, Aye lagi ada di mana nih? Jamile, ada ondel-ondel banyak bener Jamile. Iya bang, ada ondel-ondel banyak bener nih. Satu. Ada di depan tapi Jamile. Oh, ada lagi lah. Iya. Aduh, kita ke video yang mana nih Jamile? Iya bingung. Kita ke depan aja dulunya. Nah ini si bocil nih, temennya si Joni nih. Iya ada badut juga. Iya, dia pakai palu. Badutnya pakai palu. Nah, satu lagi loh di sana. Oh lagi ngaso dia di pinggir danau. Mana nih? Sendirian aja loh. Sialan bener bang. Bang lagi diikutin motor loh. Iya, nah lu mau Iya, ngapain? ngapain lo dia? Namanya pengen mancing kayaknya Jamile. Iya kayaknya pengen mancing dia nih ya. Kita samperin aja, Pit. Samperin aja nya. Ayo bang. Ayo. Oh ibu, sini bu. Sini bu. Joget dulu dong. Bang baru namanya Po Jamile. Iya tahu aja nih Aye pengen joget TikTok nih. Ya udah nih nanti jogetnya tapi disawer ya. Kasih lah barang 2.000 mah lumayan kan buat beli kuaci. Joget nih. Tuh. Aduh. Aduh, buruk dah. Gitu doang sih. Gak apa-apa Bang ya. Aduh, ya udah makasih nih Bang Baron. Dadah. Ondel-ondelnya jadi joget TikTok Jamile. Oh dia janjian bang. Loh. Ih anginnya gede bener bang. Oh ngeri terbang ondel-ondelnya dong. Bajunya aja udah mau terbang dong. Oh, udah rambutnya rontok ke bawah angin. Oh ya Allah rambutnya